reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Nta kindi rero kituzanye ni update nshya ziri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ngundi rero tuze turebe akantu ku kandi ku rusaku rw'imbunda rwumvikanaga mu mujyi wa Goma. Abenshi ubwoba bwabaye ubwoba, ariko uraje umenye impamvu nyamukuru y'ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigaragara muri uno mujyi. Kuri frontline gahunda zakaze mu bice byose, haba Minembwe, haba Sake, haba Kawuzibyega, haba kuri Prenderziz, ibintu ni ibicika. Turarebera hamwe uko situation ihagaze. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko informa atujyane ku ma axe atandukanye za Mwenga, zahe hose umenye uko situation ihagaze. Umujyi wa Uvira sahi umeze ute? Ubundi tunyarukire Katanga, aho ubona yuko umutwe ukomeje kubidogeza muri biriya bice by'Ikatanga. Ni mu ngundi rero tuze turebe uko situation ihagaze, ndetse tuba updating uko ku kibuga cy'imirwano byifashe. Reka mbashimire mwe mwabashije kubana natwe, namwe bashya kandi nta kindi musabwa kugira ngo mukomeze mubane natwe ni ugukanda subscribe mukinjira mu muryango mugari ubadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe atarimo amakabya nkuru. Ni muri iki gitondo n'ubundi, ariko muzi ko twaba updatinze mu masaha y'igitondo cya kare, ariko naha biracyari mu gitondo ku isaha y'isa 3 n'utunota dukeya, aho tugiye kugaruka kuri situation ihari. Ni umunsi n'ubundi ni umunsi wo kuwa mbere ni tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho ibintu bikomeje kuba bibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni iturika rikomeye rikomeje kumvikana mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Byifashe bite? Bimeze bite? Amakuru akomeye kandi mpabwa n'aba undercovers banje ba hafi nuko n'ubundi muri ano majyaruguru y'umujyi wa Goma ari imyitozo iri guhabwa baherutse gupasinga, bisa nkaho bari kwitoza muri ibi bice. N'ubundi uzi ko muri ibi bice muzi yuko ariho hari ibirindiro bikuru by'ihuriro rya FARDC, naho hari point strategique nziza cyane, akora mpamvu bari kwatoreza bamwe mu basirikare baherutse gupasinga nyine b'abakomando bazi iby'imirwano, ariko bakaba bari kwiga kurasisha imbunda nini za la tirane. Igihuha gikomeje kugenda kigaragara ngese FARDC yahageze. No, barabeshya bari kubeshya cyane rwose. Ni ibintu bikomeje kugenda biba, ariko bikomeje kugenda bigaragara yuko n'ubundi mu bintu bijya bibaho n'ikinyoma gishobora guca intege abatari bakeya. Ntago bivuze yuko imirwano idakaze kandi idakomeye, ariko aho bari kubeshya, kuko umujyi wa Goma ntihari watangira kwinjirirwa. Abari bawinjiriye batangiye kubakoramo amasuku, inasi karundura twagiye tubagezaho abagiye babakuramo, nabo operation zo kugenda bajonjora ziracyahari. Rero bino bice bya Kilimanyoka bavuga ngo biri kuberamo imirwano, ni imyitozo iri kuhakorerwa kandi ikomeye. Ubona yuko n'ubundi bitari buze korohera iri huriro rya FARDC, kandi ibikorwa biri kwigaragaza. Nubwo ihuriro rya FARDC naryo ritoroshye mu mirwanire, ariko urabona yuko ihuriro rya AFC ryakaye ryongereye imbaraga, kandi muri kugenda mubibona mu buryo bwose. Mbere yuko dukomeza andi makuru y'imbere mba nahawe n'abanda kavazi banje, reka turebe umuroko informa uherereye muri biriya bice atubwire uko situation ihagaze. Bwana Bizima, waramutse neza? Akeye neza. Weekend yarakuryohanye mu rukerera nakubuze. Ntabwo biba byoroshye wa mugabo we. Niko bigenda mu buzima, ariko n'ubundi update zo ziba ari akagaruka nabiseguyeho. Ariko nkundira rero utujyane kuri frontline uko situation ihagaze sahingeye.
yego kanse nwerekeza muri Nord Kivu aho amakuru menshi agenda agaruka kuri yakise ya Kazinga bivuga ko FARDC ariyo ihagenzura ihigaruriye mu mirwano yari imaze iminsi nk'ibiri iba muri aka gace. Rero aka gace karimo imirwano kugeza na n'ubu, ndetse n'ubu tuvugana ni ikintu ubona ko kitoroshye cyane, kuko ubona ko coalition yagarutse inyuma mu buryo bukomeye cyane, ndetse ikoresha drone, ikoresha imbunda za tirari ziremereye cyane zirasa kure mu buryo bwo gusa naho bashakaga kwigarurira Kazinga ku buryo bukomeye cyane. Ariko ni imirwano ikomeye cyane, ubona ko M23 yayihagazemo neza, ariko bisabye imbaraga nyinshi zikomeye bitewe n'uburyo coalition yari igarutse. Aha hantu akaba ari ikibazo cyane, ubona ko cyatewe na M23 yabaye nk'aho ikuraho agace, yabaye nk'itakaza kantete, kandi ubona ko ariko kari gakabarinze iyi Kazinga. Iyi Kazinga iragoye cyane mu bijyanye na operation wakoreramo bitewe n'uburyo iteye, kandi ubona ko mubyibuka neza ko ijya gufatwa na M23 byayitwaye hafi icyumweru kirenga. Urumva ko ni ikintu kitari cyoroshye cyane. Rero nicyo kiriho ubu ngubu, urabona ko kuyigumana bibasabye imbaraga ndetse n'ubwitange bukomeye cyane, bitewe na coalition yari igabye ibitero muri iki gice, kandi ubona ko ifite imbaraga kandi ishaka kuhigarurira. Ni agace ubona gasa naho kagiye gakikizwa n'uduce twinshi, ubona ko twari dusanzwe mu birindiro bya FDLR, harimo izi za Mahanga na Ngururu, Gasheke. Urabona ko byanze bikunze ni ahantu utamara FDLR uko wiboneye, ku buryo wakumva ko utu duce twose tugenzuye neza, nta bitero witeguye isaha n'isaha. Rero ni uburyo ubona ko FARDC ni coalition yose bafite umugambi wo kwigarurira iyi Kazinga ndetse n'izi za Nyabyondo, kuko ubona ko hari ahantu hari strategy, ko niho babona umuhanda mwiza wagutse kandi ubageza muri Warikare mu buryo bworoshye. Rero mu bintu bijyanye na operation ni ikibazo kuba aka gace kaza Nyabyondo batagafite, ariyo mpamvu ubona ko ubusatirizi buri muri ibi bice butoroshye cyane, ku buryo ubona ko basa naho babasha gukoresha inzira za kure ndetse zitanagutse mu bijyanye n'ibikoresho waba ukeneye bijyanwa n'imodoka biremereye. Ni ikintu gikomeye badafite aha hantu kugira ngo babashe kwihuza na Warikare, cyaba ari ikibazo byajya bibasaba gukoresha indege, kandi ubona ko ari ibintu biba bitoroshye. Yes, birumvikana. Imirwano irakomeye kandi irakomeje. Hari imirwano yavugwaga muri teritwari ya Rucuro, ariko kandi operation zari zikomeye ndetse zanahitanye n'umwe mu ba FDLR wari umuvugizi muri Foka. Bivugwa ko n'ubundi iyi FDLR ikomeje kugenda ishaka kugaba ibitero muri bice. Sahi nta makuru yaba hari, ko bivugwa ko muri parike ya Virunga naho hashaka kuba harimo imirwano iri kuhabera. Bwana Bizima, wenda watubwira uko situation ihagaze muri bice kugira ngo tukomeze mu yandi max. Operasiyo irakomeje aha muri Nyiragongo, kandi ubona ko ari indiri ya FDLR, hari ibirindiro bikuru cyane muri aka gace k'ishyamba rya Rwindi kuva kera n'imyaka myinshi itambutse. Ni ahantu FDLR zitajya zipfa kuva nawe wibaza intambara yabereye muri Rucuro mu gihe cya M23 igitangiza imirwano. Urabizi ko yigarura uduce twinshi ikagenda ikagera za Shasha ku Bugande, ariko aka gace ka Rwindi kandi ubona gasa n'akarimo hagati kabaye ingorabahizi cyane mu myaka yose itambutse, bitewe na force ya FDLR yabaga irimo ifite imbaraga ndetse n'ubushobozi ku rwego rwo hejuru. Ariko M23 ibashije gusa naho ihinjira muri ibi bihe, ubona ko cyari icyuho cyane, ndetse cyari n'ikibazo gikomeye kuba badafite kugenzura iyi pariki ya Virunga, kandi ubona isa naho ifite ubusatirizi ndetse kuri kino gice. Iki gice cya Goma ubona ko nta mutekano uhagije bari bafite mu gihe bari batarakuraho batari bagakorera operation muri iyi pariki ya Virunga. Rero ubu operation zirimo ni uburyo ubona ko zitazigera zinarorera gukomeza, kuko M23 ifite intego y'uko ishaka ko isenya izi force zabo zose ziri muri iri shyamba rya Rwindi, ku buryo
bazakomeza ku buryo bazageza mu nce za Kanyabayonga, ubona ko ari agace gakunze gukoreramo FDLR cyane mu buryo bwo gushaka imibereho yabo, ibyo kurya ndetse no kugabayo ibitero bya buri munsi, uburyo ubona haba harimo kubangamira abaturage. Rero bashyizeho akadomo ko iyo operasiyo izahagarara ari uko nta FDLR kirangwa muri iri shyamba rya Rwindi. Yes, nibyo birumvikana. Ni operasiyo zikomeje kugenda zikorwa n'iri huriro rya AFC, ndetse saho gusa hari na parike ya Kawusibyega, bivugwa ko n'ubundi ihuriro rya AFC rishaka kuba ryayihigarura bitewe n'uko harimo force nyinshi z'aba FDLR n'abandi, kandi ni nabyo nta nubwo buriya ushobora gukontorora intambwe 10 kandi mu metero wenda 2 hari umwanzi ari aho hafi, ntago bijya bibaho, ahubwo byari byaranatinze, bigaragaza ko ihuriro rya AFC rifite imbaraga mu buryo bwo gucunga umutekano, kuko nta kuntu wambwira ko uri kuyobora isenta y'umujyi, muri uwo mujyi kandi hariho agashyamba kari aho hirya kibereyemo umwanzi, ukabasha kubiresista, ukabasha guhangana n'ibyo bitero. Urumva ko nicyo kintu cyari gikwiye, kandi kugira ngo umutekano urambye uboneke. Bwana Bizima atujyaniye ku yandi ma-axe kugira ngo turebere hamwe ibikomeje kugenda byibazwa n'abatari bakeya, bakomeje kugenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, biba bigenda tugira ngo tu-updating abantu bamenye uko situation ihagaze, bahamurika be guhamuka, kuko muri iki gihe abantu bino minsi kuvuga bisigaye bisa nkaho ari nko kwishakira amaramuko, ariko yego akazi ni keza, ariko n'akazi k'ikinyoma ntago aba ari keza. Niyo mpamvu twebwe tuvuga buri kimwe tukakivuga ku kindi, byabaye turabivuga, haba kuri kwasiyo zihanganye, nta kintu na kimwe tujya duhisha. Magingaya ni akababaro, ni agahinda muri zone ya Minembwe, aho ibitero bikomeye bikomeje kugenda bihitana abaturage bo muri biriya bice. Bwana Bizima, impamvu ibitero bikomeje kwiyongera wenda yaba ari iyihe, Bwana Bizima? Urabona ko hari ikintu kimeze nk'imyumvire ya ideoloji mbi cyane iri mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi. Ubona ko ari ikintu bakora nkana bijyanye n'impfu zigaragara muri kino gice cya Minembwe, ubona ari impfu ziteguwe zisa n'izagambiriwe, ari nayo mpamvu ubona ko biba bibabaje, kuko iyo ubona uri umusirikare w'igihugu muzima utinyuka ukajya guhangana n'igiturage kitarimo intwaro n'imwe, ndetse ubibona ko ari abaturage, wowe ugakoresha imbaraga z'umurengero, ukaba wakoresha intwaro yawe, ukaba wakohereza drone mu giturage kirimo abantu, ubibona uzi ko drone irasa icyo bareba. Ni ikintu ubona ko ari umugambi karundura bari barateguye, yuko batashakaga ko aba baturage b'Abanyamurenge ndetse n'aba bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi, ko batifuzaga ko hari n'umuntu n'umwe wasigara ahumeka, bijyanye n'uburyo ubona ko ari nk'umujinya bafite urenze w'indengakamere, bitewe n'uko babona ko urugamba rusa naho rwabananije, bakabona ko batizwa umurindi n'imbaraga n'abari ababyeyi babo bahora bahari, bakaba ari nabo ubona ko ariyo ntego ituma bari abasore bahangana bakarwana, ndetse bakaba bamaze igihe kingana gutya. Rero bavuga ati turimbuye bariya bantu nta kindi baba bakirinze hariya, kurwana na bariya abasirikare tukabatsinda byatworohera, nta muntu ugihumeka uri muri kariya gace. Rero ubona ko ibi bitero ariyo ntego bafite cyane, ndetse bikabije, kuko ubona ko batifuza ko hari igihumeka cyasigara muri kiriya gice cya Minembwe. Yes, imirwano iri kubera mu tuye duce wenda muri Sud Kivu, wirukanka mu munota umwe wonyine niwo nkuhaye. Yego, ni aka gace n'ubundi ka Minembwe muri Karingi ndetse na Gakenke, ariko ni imirwano n'ubundi iri kugabwa ibitero na koalisiyo, ubona ko yatsimbaraye mu gushaka kuba yakwigarura uduce turimo izi za Karingi na Gakenke ndetse na za Bidego, ariko ukabona ko byanze bikunze intego yabo nyamukuru yindi bafite niyo kwica no gutsemba abaturage bahari. Aha rero ku buryo babashije gusa naho bahakubitirwa bihagije,
kuko babigerageza kenshi ariko bakahatakariza bitewe n'uko ubona ko basigaye barwana intambara zimeze nk'iz'ubwiyahuzi. Rero urabona ko hano hahise habamo ikibazo kuri posi y'abasirikare b'u Burundi. Ubu ni amakuru ahari kandi ya nyayo biri buze gusakara abantu bose babyumve ko abasirikare 60 b'Abarundi bacitse baburiwe irengero kandi ari ibintu bateguye kuko bajyanye n'ibikoresho byose bari bafite ariko bakaba bataramenyekana icyerekezo cyangwa uruhande baba baherereyemo, ariko bikuye mu kazi kandi ubuyobozi bwabo nta makuru bufite. Yes, biravuga ko n'ikataraha cyumvikana urusaku rw'imbunda aho ni muri teritwari ya Mwenga, ndetse wenda bamwe manda kavazi banjye umujyi wa Uvira nawo ntago ari sawa, ubwoba ni bwose. Impamvu nyamukuru ni urwikekwe ruhari rw'uko bavuga yuko bashaka kuba barinjiwe n'ihuriro rya AFC M23 mu gihe mu kibaya n'ubundi cya Pendeuzis. Abamayimayi ingabo z'aba FDN bakomeje kugenda bagaba ibicero, ndetse ubona yuko byahungabanyije umutekano ukomeye cyane w'abaturage, ariko urabona yuko AFC igikomeje kuhangana n'ibi bitero. Hafi no kauzi byeganaho udutero bari kugenda badusubizayo, kandi ubona yuko ingabo ziva muri iri parike zisa nk'izacitse intege bitewe na force za AFC M23. Umutwe ukomeye cyane ubona yuko ufite impinduka n'impinduramatwara, ndetse benshi batayihangwa se ni agatego k'ihuriro rya FARDC bakoze kugira ngo habaho kujijisha AFC. Ibi ni bikomeje kugenda bivugwa, natwe turi kugenda tubicukumbura hano za Katanga, kuko n'ubundi mu mijyi ishakwa cyane ni Katanga ibamo AFC. Magingaya iyo hataza kuzamo ibyo kubahiriza CCRF iba yaramaze kugeramo, ariko uno mutwe ukomeje kubica bigacika. Nimba bari kwirwanisha nibyo tugisuzuma, ni nayo mpamvu twabaha amakuru ari deep kugira ngo umenye uko situation ihagaze. Niyo mpamvu twebwe tubanza tugacukumbura tukareba uko biba byifashe. Bwana Bizimana, icyo tutakubajije watubwira tukapdating abakunzi bacu ubundi tugasoza. Yego, icyo nongeraho n'ubundi wari ugikomojeho nuko muri Uvira inkuru ihari nshyashya, kandi ubona ko rwose ari inkuru iri mu baturage ndetse no mu bafite icyo bashinzwe muri kano gace, yuko biteguye isaha n'isaha yuko bashobora kuba bagabwaho ibitero bya M23 mu buryo ubona ko ari amakuru ahari ku mpande zose kandi ari ibintu bishoboka. Yes, reka tugushimire tukwifuriza amahoro ndetse n'impagarike n'ubugingo bwana Bizima. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubifurize amahoro n'impagarike ndetse nihanganisha bikomeye cyane abarwayi n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.